We will start our program for tonight with Jennifer Nimo by playing her clarinet with the song Ode to Joe. Thank you. viola. Paspasiba Wilson Martin.
Eu me fascino e raise me up. High School. Kung ako po change Philopta, então fagawat tama kay Afro College, ang facility da Sisa Screen. Welcome, Martin.
Kita hukom naman ke Chimney Choir. There is a dream.
I know I am
muere tau fo o fai ka mari me pa ala ke le ke mo ofisi o leschi ka kamaro ai ka ki ngai tai fa tau o ba to ko ya ni ka pa ki fa tau ko na skola o na wi di mun ka kamaro ai ki ngai tau fa tau na ka mari tai fa tau ko ni ki tau o fa de fiat ke business de mo ko la ki mo de ai ka ki pas pas ta o ka ke ni skola ki o ni o ko ke ma fa porque o fa vai na do que se to pone me do le holo mo fu sa ni ko ni ha o ha que se ni this Vino box in front of the stage is called the donation box. Please, if you have money, come and put money in there. This malo, abito,